Il-Partit Laburista sar uffiċjalment membru sħiħ fih dan Socialists International, dan tħabbar fi stqarrija mill-Partit Laburista. Fitra indirizzata lis-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Laburista John Grech, il-Koordinatur Ġenerali ta' Socialists International Chantal Kambiwa esprimiet is-sodisfazzjon u saħqet il-Partit Laburista Malti huwa sieħeb dinamiku li jista' jagħti kontribut importanti ħafna fit-tixrid tal-valuri ta' din l-organizzazzjoni b'mod partikolari fir-reġjun tal-Mediterran. Kambiwa temmet tajt ħares il-qoddim biex Socialists International taħdem jitfit mal-Partit Laburista fil-waqt li tinsab ħelqana li tilqa l-idejat u s-suġġerimenti tal-Partit Laburista. Dwar dan ikkummenta s-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Laburista John Grech. Iżda aħna mhux kuntenti biss li nkunu osservaturi fuq livell internazzjonali, imma li nkunu pjuniera wkoll. U m'għandix dubju li bil-politika li fassalna tul dawn l-aħħar snin flimkien, politika li ġabet tanġid u ġabet rebħiet elettorali għall-Partit Laburista, aħna ser nkunu qegħdin kemm ngħinu partiti soċjalisti barranin, il-fuq minn 100 partit soċjalist barra minn Malta, mhux fl-Ewropa biss imma madwar il-linja kollha, u se nkun nibbenefikaw magħha wkoll aħna minn din partnership ukoll aħna.